इम्फालदगी मोरे तमना लाकपा गुरखा रेजिमेंट की पर्सनल सिंगना तोंगबा गाड़ीदा सिविलियन खरा यावरकपा थेंगनाबदगी मियामना चेक तौबदा आर्मी याउदे हाबगी वाहौदा ngarang numidang kakching amkhaida मियामना आर्मी की गाड़ीसिंग अदु चटपा यारोय हाइना थिंगदुना थमख्रे थौदोक अदु ngarang numidang pung 8 rom taba matamda thokibani थौदोक असगे मतांगदा मफम अदुदा लेरंबा खोंगजंगलोइसिंगना फोंदोकपदा चही असगे मे 19 दगी हौदुना कक्चिंग की तोंगान तोंगान बा लेकाय दगी थौलकपा मियामना इम्फाल मरे लंबी की कक्चिंग लमखाइदा अचट अवोकसिंग चेक तौबा अमदि असम राइफल्स की पर्सनल सिंगना चतो Jatsin Taubada upon Bapiduna Lakli. Masigi Manung Chanangarang Nimidang Pung Tare Rom Tabada Infal Rom Dagi Army Gari Tarama Toilakbo Uke. Maduda Mayra Pibisina Kamduna Ying Lubada Army Personal Nataba Atopa Mio Kara Yauba Ubadagi Gari Kudimak Check Toduna Yengi Habada Army Sing Aduna Yarakide. Maduna Maram Oiraga Mayra Pibi Amadi Army Ki Marakta Chauna Muknaba Tolake. Army amadi mayra paibi anigi marakta muknabagi pau adu tabadagi Gakching district ki tongan ba mafamdagi masing yamlaba miyam amasu Gakching lamkhai tamna lakpadagi irang adu hena kansilake irangi pau adu tabaga Gakching district ki SPTH Bikramjit amadi commando OC Birlana luchingba ahenba police team sing laktuna miyam gawari sanake Wari sanabadu da miyam ki apamagi matung ina lakliba Gurkha regiment ki personal sing adu Infal rom da halanke Lonana hari ba matam aduda palel rom dagi Assam Rifles ki team amaso irang mafam aduda lakna ba hotna badagi miyam na thinke amarom da ngarang numidang miyam na thinki ba Gurkha regiment ki personal sing adu ngasi ayu khongjang sangsili ba miyam amadi Gakching district police ka paw phone duna more tamna janghan khre hari